byo mva mubwije urya munsi naje kuvuga ukuri nikubise hasi niba ari ibibazo byo byamfashe ariko uyu munsi ntabwo ndi ugende ntavugisha ukuri kandi koko uravyumva ntabwo nshobora gusohoka ntavugisha ukuri kwanjye kose ntabwo nshaka ko nzapfa mfite ikinyoma cyawe niyo mpamvu ntabwo nagenda ntavugisha ukuri kuri umwicanyi reka ntabwo nzapfa wowe ntavuze ibyawe ntabwo bizigera bibaho reka ahubwo bari he muri he stop maze ngenda kubaze reka uretse ikintu cyiswe umugore cyane icyo isigura ndabazi ko muri abicaye hari ikindi muri cyo se ikibazo nuko bimenye ntubigendereko unyereka ko uri umwicanyi njye ntiwanyica kwigira inzoka kibazo rwose ngenzi no ugakora ikosa aya umure ntacyo ndi bukore nyama yawe ni mabisha nzino kubyina oya suko bavuga arakubyinira cyane tukisha wawe oya nyorohereza kugira gake ari kugira gake amaguru yaragize ureba wanyorohereza cyane Mandira neza amaguru sureba oya kirazi nakubwiye ko amaguru yonyine ari yo ngoho bisigaye vuga ngaho maguru tawega ariko nzikubyina arega ntushaka kugira gake njye ntari gira gake njye ntari barega n'ubundi oya njye ntari barega nubwo amambera gake rwose ako se ntabwo kumpambira mu ngome njye gira gake gutya reba muri iki uretse mweretse rero mpamubwire mpamubwire nibikise bakamwereke ngiye kubyinira wananiwe kuvuga ngiye kubyinira nakubwiye ko ibyo kuvuga wabyakoranye basi mwadukana cyangwa nigikunda ngiye kubikubwira dore na hiri ngiye kubwira dore na hiri uvuga wicaye aho nawe rero niwe mpagutsa mugabo ukomeje kandi niyo guharira kizire ibyo guharira kizire nyumva wabiko ndekura nyumva nakubwiye ati ibyo guharira kizire nyumva ikora kizi ndagutumira ndagutumira reba ukuntu ndi kugira zana wanyigisha ko nabyo bikintu iki ndabizi reka Abantu bafisuka bakisha umutima nibaza ku musozi wose ukabazi kugira nzovyakira nuko nzokwitwara oya humura shira zokera kuko igihe amaze ngazi casigaje vyoba nivyo basi mba numva ko
nimba ari ikintu umuntu agerageje uno munsi cyangwa se ngiye n'umunsi n'igikunda basi ko ejo wari ushobora gukunda cyane ntubona ko yatangiye gutora n'akabiri gusa nawe wari waranshapuriye mwana nari mfise ubwoba ndavuga ati mana nzomutombera gute ndabisaba igihombo ariko imana ishimwe ko byahise bakubinyibutse haya abagabo n'abana bawe numva abantu bivugira bikunda kuvuga umuntu udapfuye ngo amafaranga amufumuka ushaka agafumuko nawe ngo umugabo yaraduterareje abagabo ntiyatari gusa natwe urabona yuko duhendwa umugabo akaguhenda ko atamugore afise kandi amufise mu nzu kandi myiza nyine imaje ugacuza ugashugwa ku mugore yaguhenze ko ari umusore gusa bambaye amenga abagabo nabiharura bagira uzi ko ari abagabo bake bemera abagore babo nimba babatwaye bari abahe niba byagenze gute ukabona neza ariyicaye mu bantu neza nawe ni umusore yibera nibiye ko anyihakana nawe baroroshye gusa imana ishimwe burya abakobwa nibyo dukwiye gukora tuba dukwiye gusangira umugabo n'umwana w'ubundi we tuba tugomba kumvikana ukumva ikosa ryabaye hari umukobwa batabizi Esta. 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 Toma calma. Esta. Esta. Toma calma. Esta. Esta. Bro? What is this? Nibika amaso njye ariko araraba. Ndiko ndarota cyane. Ndabona we ni Grace. Nanjye ndi Chris. Muko. Mparure kabiri. Wasohoka. Sohoka! Uje ngokuri. Esta tekana homa tuweza kubiyakako. Sibyo? Tufashe tuhamagare muganga. Ndahenda hatsinzwe mvuga ati reka ndabe ko waraye bivanye n'ivyabaye ejo. Wana n'inzu bamwe ni nini cyane biragoye kuyibana mu faya. Uri umuntu biragoye kuyibana mu nyene. Okay. Urakoze cyane ko twiyumvira ko kuraba uko twaramutse. Bo twaramutse neza. Hama nibaza ko je ndakuze sindi umwana. Kurara mu nzu je nyene ni ibintu bisanzwe ko je sindi umwana. Uretse n'ivyo nko kwitekera urumva ko ari ibintu bigoye cyane udafise uzara gusasira igitanda ngo azara gukorera nyine utuntu nyine twoko two mu nzu hano urumva bisa nabo ukuntu biri bisa ibyo ni bisanzwe nimba madamu yagiye cafata nkaho nsubiye kuba célibataire ndagenda mu restaurant nkafungura ni ibintu bisanzwe gusasa ndisasira je ndafise amaboko je bibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane nyagusurumva nyine gukora ibintu biguye umuntu w'umugabo kuja kurya mu restaurant utabuze abantu bagutekera utabuze umuntu azaraza kugufasha twoko two mu nzu nibyo abantu mu restaurant barabakwiye je nimba ngiye mu restaurant ndakomanda ibyo by'iwanje nabo bakakomanda iby'iwabo nibaza ko ibijanye no byo muhira ngo nari mfise umugore nje mu restaurant naho bihuriye
ariko Série nawe ntubuza kwivira. uvuze ngo iki oya sheri je ni sheri wawe Pardon Zari. oya sheri Ndetse bisanzwe. reka ibyo bintu by'imifiro kwita umuntu sheri ni ikintu gisanzwe canke ubivuga ufise indi ntumbero ushaka kugira ko Ndetse ibintu bisanzwe. ndakwinginze uvyibagire nimba vyarigeze kubaho tugafina tukabifinada nuko nabona madamu nari naramubuze nanze ko yapfuye ariko ariho ni muzima nubwo agwaye ni muzima bivuze yuko ivyo bintu sishaka kuvyumva umwanya azokira yongera agaruke twubake nyine bivuga nk'ibintu bisanzwe nuko ubibwira umuntu ari we wese Série none ivyo si ibintu bisanzwe sheri si ibintu bisanzwe ntabwo ni wayifashe nk'ibintu bikomeye nandi si ibintu bikomeye cyane ku buryo iryo jambo ntirisanzwe iyo urivuze uba ufise ikindi kintu ushaka kugirako uravyumva sinzosubire no kuvyumva n'umunsi n'umwe unyita sheri jesu ukomeza aka kanya madamu agiye jo nce ntangura nkora amakosa dutangure amanyanga kiragira uko neza ko yapfuye ariko arahari ni muzima ntegeze kumwihanganira nkamutegereza kugeza igihe azokira Edaheri nibaza ko nimba wavuga ko washakura ko naramutse wabonye ko naramutse nibaza ko ubandanye kandi sinzosubire kumva uvuga iyo jambo rumva twende bye ntuzosubire ibyo bintu byo kumfinata ko gushira ishusho genda bye sawa Shadi. Esther, umeze neza? Okay, biko biratse. Shadi, Chris ari ko ntamubona. Kutanyishura. Musaza wanje ari. Rero burya Esther narindiriye ko woroherwa umere neza. Urana ukiva ku bitaro numva mega sinaguha inkuru itari nziza utaramera neza ku bisanzwe Chris arafunze Shadi wacimufungisha kubera ivyo yakoze ntibishoboka Esther sinumva hano hera bagira mfungisha umugabo wanje uko biriko sindamukunda ico yakora cose sinamukorera ikibi kingana nk'uko ni igice tumefungwa yafunzwe kubera iki Esther igihe twe tukugwaje bon uri muri koma duhangayitse turindira inyishu ya muganga tutubona abapolisi baraje baje baramuzana wowe Chris tego urafunzwe ubwo ugerageza kwica mushikawe ndabwira ati navyo yakoze yari accident kandi ariko aravugwa abaganga ko aramwitaho baranga kuvyemera bavuga ati tugenda arabisigurira imbere agerageza kunyica jewe none ko ndi muzima mvuye muri koma ko atacamukurayo ko batamufunguye je ndi muzima ibyabaye byose
yari accident sinumva impamvu bashaka kumufunga. Tena je sinumva ko nivuga ko birebire gusa komeze neza tushobora kuzoja kumura bafungiwe hamubisigure banakwibonera kuri mutima wumve nico umutima wawe kuravuga kuko nayo bashoka bamurekura batatohoje neza amatohoza yawe ivya polisi urabizi n'ivya polisi je sinabimenye. Ndiko ndumva jewe ndi muzima ivyabaye vyose yari accident sinumva impamvu bashaka kuvuga ngo bagenda kumufunga bamuziza jewe. Shadi canke wifisemo uruhara? Ushobora kuba ari ufisemo uruhara ku ifungwa rya Chris kandi hamwe wowe wabikoze. Sawa. Umeze neza nawe. Yego. Nenda umwanya muremure. Bo, warizo kutora telefone yawe? Nanje kuraba telefone. Ejo nagize muhira ndayirondera ndayibura cyane ko kwisenga. Ujye munsi naciye numva telefone, naciye numva isonye. Ndakurondera ndagukurikirana ndakura kwibarabara. Ni wari kumbona. Naranyarutse gukora chef ati taxi ngaje. Okay. Jimbo nari mu gasport je tumutamboye. Reka nakuzanira telefone yawe. Sina kibazo. Waje muri saro gute? Nari kuguma magaza hanze ndakuri. Wese nakubwiye ati ndindira hanze ngikukuzanira telefone yawe. Uca wihakaribu muri saro wanje bigenze gute? Ndakwiye karisi ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe? Iri ni kuburiro ry'ima ibobo zose isaro yo wanje. Sa? Ivyo uvuga nivyo. Kandi ndabitahura cane. Nije nabaye ikijuju. Mu guta umwanya wanje nza gukora intashima. Ubu harageze ko mwirukana nk'amayibobo jewe. Nyuma y'ivyo nirengagije byose gukora. Si wanje nkaza kwitaho umukobwa wanyu. Jewe uri kunyirukana nk'uko. Je suis vraiment désolé. Ukanyirukana nk'umushinzi jewe. Nuko nari mbizi ivyo nkora mu kugira nza kubitahura umwana wanyu. Akazi naravye kubera mwebwe ariko ibintu vyo muri ko muranyishura. Hari cyo nakugoje. Hari amarena basabye kugira ngo zemvura umwana kobwa wawe. Ariko barageze ko mbona nk'ikijuju nkuko nataye umwanya ku buryo byo nyirukana ko. Umva uretse kugenda tu. Azagushabura. Nyuma y'ibyo nako yizose turi ibintu byo ko muranyishura. Mugirukana nimba jewe. Reka gushavura cyane basi, katuvugane basi. Ngo karimo. Mutwanye biraje. Na telefone yo hatwaye.
telefone yanjye nka telefone yanjye n'ibiki wewe itonde reka tuvugane itonde mu biki telefone ndayiguha ni iwawe umva karibu ucane nka telefone yanjye nigiye ntaco ndayiguha telefone ariko karibu tuvugane ndumva nakushaka karibu tuvugane telefone yawe urayitwara ariko gabanyisha ariko gabanyisha biraba umukobwa mwiza nkawe we ushavura kurya reka warundandaguye umukobwa mwiza nkawe we gutashavura kugera ku rugo rugero ziko ntari ubwo urankanuriye amazi wamejewe njugumira umukobwa mwiza nkawe apendeje kumbe ibintu aberetse uko atekereje akabarika ko yitonda muca mufata nk'ikijuju ariko nawe ateze kuntahura urabona ndi muri crise kwa madamu yarantaye irashobora kuba ari iryo shavu ariko ndavyumva nyoko ko yarabivuga nkihangana kubera ko nabona ko ashatse umukecuru we nawe atari kuraje uri kumbwira ibintu nk'ibi ukanyuka n'umusenzi tewe mbabarira amaraso yanje nataye akazi narahetse kubera mwebwe ariko nawe urakwiye kuntahura urabona nibereye mu bibazo byo kuba umugore yarantaye mahoko yarantaye ndije nyine mu nzu ivyo byo nyine birashaka gutuma niyo mpamvu wacifata nk'ikijuju birashaka gutuma usanga nabaye ubundi muntu ugasanga ndakoze amakosa ariko sikomeze mbabarira ni kibazo cyo kuba madamu yaragiye ibyo birashaka gutuma shavura ariko siwe nashavurije umukobwa mwiza nkawe vraiment nizere ko gashabuka aheze gashabuka aheze oya reka oh yareka nazo zishavu turabe one yaheze ishavu nobona wowe ngaho nanje kubasuhuza nari nje kudusuhuza wari uje kudusuhuza ko Chris afunzwe hano hari undi muzinanye nanje kubasuhuza ndakumwakitse wari uje kudusuhuza ariko abagome ntimugira ikonje na Dimashe murakora uviriza muko hamwe wamfasha nkateranura amaso yanjye nakikubona imbere yanje ubufashije cyane tuvugana bisoka muri urugo nje kuraba uko mumerewe umviriza muko ibyago wanteje biramaze soka muri urugo turi mu biki kwirukana umushitsi uyu mukobwa aje gukora iki sinabwa kugira neza muri uyu mukobwa ndajyamo urumva nawo mureka kwicara tukaganira sinasi umwanya wo gusigurira ngo bihagije umukobwa wari ubundi uwo mukobwa n'umwana mwiza asubiriramwe ni umwana mwiza uyu mukobwa uyu mukobwa ni umwana mwiza ubwo rero mwaricaye muragira imigambi yo gushira Chris mu gasho Shadi nawe reka ndagusigurire basi ukuntu byagenze ndazi naraza kumutahura umwumve ko ari umwana mwiza uyu mukobwa yarahuye na Chris nkuko bisanzwe usanga uzi umuhungu n'umukobwa bahuye ukuntu bigenda yahuye na Chris aramuzaga amwemeza ko ari umusore ambwira ati nyine no gukora muhira ndakweka abavyeyi by'abahungu badiraga aramubesheresha kandi urabona ko umugabo wanje utamuzi no kumenya ko ari umugabo ufite umugore Chris arambwira ko amukunda umukobwa nawe ngira yamukunze barakundana baje mu rukundo bamara iminsi bari kumwe umukobwa yakuce mubwira ati ndashaka kubona abiwanyu bambone amaze kumuzana uyu yaje azi ko aje kuraba famille ya Chris niyo azi ko Chris afite umugore na mushiki wiwe niko guca muzana umukobwa amaze gushika ngaha asanga afite umugore na mushiki wiwe nawe ngo mugaho nanje musaza aje kuza kuvoma naramwirukanye ariko maze ko yambwira numva nyene ni umuntu wo kumviko ndamwumvira numva nawe ni wo gufasha yarahenzwe nawe siwe umviriza Shadi iyo mipango yanyu je nta nemeye ubu rero musaza wanje avundiye mu gasho muraje ngaha munyibwira ishengo n'umwana mwiza n'iki n'ibiki ibintu byanyu nta na kimwe nemeye ubu rero musaza wanje yavundiye mu gasho nawe muraje muko mugira abana beza imbere yanje hangane kubibaye nawe siwe ni stress yahora agwaye musaza we sihari nyine umuntu agira ko yitwara mu bibazo afise shanda mutahura vrama ariko azovyumva bukebuke nanje ari jewe nomera uko nacu kandi nshima ko bitahura kari buri munsi merci
ahubwo ni wowe ngaguda ahubwo mbwira mu nzu yanjye jewe mu nzu yawe aho utararega nyene uri aho uri gatatu wasohotse kwa Abeli kwa nini ahubwo washitse ngaha gute mu nzu yiwanje iwawe ubona inda yirimo hako nini njyewe ntabwo nshobora naho mvuye hose sinshobora kubaho mbikiye umuntu ikinyoma uranyumva wowe uraza kwa Abeli mu nzu ye ari wowe wakoreye buri kimwe cyose umugore we warangiza ukatinyuka neza neza ukaza ukicara mu ntebe ya Abeli n'umugore we ubu nta sono ufite njye wumva nkubwiye urya munsi naje kuvuga ukuri nikubise hasi niba ari ibibazo byo byamfashe ariko uyu munsi ntabwo ndi bugende ntavugisha ukuri kandi koko uravyumva ntabwo nshobora gusohoka ntavugisha ukuri kwanjye kose ntabwo nca ko nzapfa mfite ikinyoma cyawe niyo mpamvu ntabwo nagenda ntavugisha ukuri kuri umwicanyi reka ntabwo nzapfa wowe ntavuze ibyawe ntabwo bizigera bibaho reka ahubwo bari he muri he stop maze ngenda kubaze reka uretse ikintu cyiswe umugore cyane icyo gisigura ndabazi ko muri abicaye hari ikindi muri cyo se ikibazo nuko wabimenye ntubigendereko iki unyereka ko uri umwicanyi njye ntiwanyica kwigira inzoka akoze oya akoze Basi kuvugisha ukuri mbese aya bosi koko yurubuka arambekera bosi arambekera kuza gufata ngiri wanje arambekera arambekera rwose ndajya kumubwiza ukuri njya kuvuga ibyo yakoze uretse mpamagaye polisi aho hagarara arambekera kuri bimwe hagarara mpamagaye polisi oya mumbabarire bosi kagamagaye polisi oya kagamagaye polisi polisi turayiretse oya tuzana induru nyinshi ahubwo reka tucirukane kugeza canga